Melthum kham atangin saza thla athilo doctorin adin mon enfiah don nimin July ni sompani thlaidar nga khan silai mor thlen ma dewa Melthum kham atangin saza thla athilo achaw hle thung saza thlak na hmuna hian DY Conservator of Forest Aizol Wildlife Division how to te chon kala athu langte boipui nuwa office panin an hruai veti doctor belokin an office a hian endikan yanga chumi nuwa en kolzel dan tura thutluk na siamani donani DY Conservator of Forest how to te chuan saza hi ka emo kuthlak an awanga tla ani arin lawan ngai bol chok chi silovin ataksa a thilsen deu om thlo doctorin enfiah nuwa thuchiang jok a hriatang Zirtirtu in deilo wangin zirlai nu le pate poisa thohtir anne Government Central Higher Secondary School HHS Principal chuan nimini sompani July khan zirlai nu le pate nena poisa thohtir na ti chhuakane Government Central Higher Secondary School Principal chuan parent teachers mita kan soito ang khan kan skula hian history lecturer pani omtura lecturer pakhat ma tun thlengin kan la nei lo awangin sikolin poisa kan nei ang angin lecturer kan roi mekani ate sumlak luna an nei lo awangin an har sa to hle ti tarlangin Government Central HHS Principal chuan chu wangin zirlain thlatin lecturer lo manatan August kumsang ni somni paliatangin chengzani thoni setin kan han ngen top mai chewani tin a theirem chang lo le harsan anai te chu mani class teacher nena in Zirtirtu ani thu atar lang telane medical doctor private hospital a thoktel lo le private clinic honglote sarkarin NPA ape NPA la mudang a thok tho si te sarkarin a hredu he news he zalen news atangala kane July ni sompathum kumsang ni somni pali Mizoram sarkar noya medical doctor ten non practicing allowance NPA an lak thin chu ti top tu mane Mizoram sarkar chuan medical doctor private hospital a thok lo le private clinic honglo te chu NPA pe thina heti lai hian under secretary health department chuan principal director health department nena lekha thona chief minister office atanga thuan muangin medical doctor private practice lo anga injiak NPA la private practice thosi te chu thon turin atiane hei hi medical doctor private practice te NPA ti top tumna ne